Ka hore he hua o roto I ngā kaupapa a reipa mō ngai tāua te Māori, me te aha e ngauana rātau I te whiore I te puehu rānei o te rōpū tō rangapū Māori me nā hinara. Koe nei ngā whakaaro o te hunga taiohi I mema pāre matatia I tēnei wiki. He aki ki te kāwanatanga, pe ngā mema pāre mata, kia takahuri te ture e pāna ki te pakeke o te tangata, o te taraiwa waka, me te inu waipiro, te ngako o ngā kōrero a ngā taiohi, ki roto te whare. Kia huki ai ngā manaaki ki ngā mahi, kia huki ai ngā pakeketanga, ngā mihi ki te whare. Our country needs stages to go through, contrasting activities, contrasting ages. My greetings to the House. I stand to support the recommendations to amend both the Age of Majority Act 1970 and the Human Rights Act 1993. Kaua pēr e haka panekire ake I te pakeke, hai aha I ēna tēnā tonu pēr mā te kāwanatanga e whiriwhiri, kia whakawhiwhia ki a koe ko te katoa o tō reihana. I think it should be raised so that drivers have the chance to mature before they go and jump behind the wheel of a car. Ko tahi rau e rua te kau ngā taiohi I noho ki roto ngā tūru o ngā mema pāre mata o tēnā rōpū tō rangapū, o tēnā rōpū tō rangapū. Engari he tino rereke o rātou whakaaro, ko wai o ngā rōpū, kei runga, ko wai kei raro. Raipa, kei raro e Putsuana, kua tai te wā kia wehe rātau I te paremata ki oku nei whakaaro, e hara wēnei ngā whakaaro no te pāti nō kuanake. Te puhitai ore o ngā whakaaro ngā mai titi nei ko te Māori Pāti tōnā e panekire e karamata nei o ngā whakaaro. He maha ngā kaupapa I wānanga te e te paremata taiohi. Ko tā rātou wero ki te kāwanatanga, me whai kiko etahi o ā rātou tono a tai ki ngā pōti ā motu e tū mai nei. Joe Glenn, Te Karere.